Nakire gute insizino musi y'ibisinde bine kuri kimwe mu katsinda umukeba wanyu Flambeau du Centre. Ubwa mbere ngoma nivuge je nitwa Ishaka Omar nk'abantu urongoye abakunzi bose b'umupira bo mu kwi wa Musongati nk'abandi mu barongoye kandi umugwa Musongati intsinzi y'uyu munsi yatunejereje gose bikomeye kuko ni nkino zose twaradura n'aba bene wacu Flambeau du Centre twahora tunganya mugabo uno munsi Imana yaduhaye amahigwe turabatsinze hanyuma n'abakeba bacu twako turasiganwa mu kibanza cya mbere Message Ngozi ikaba yagabuye no kuvuga Imana ashobora kudufasha ihangiro twihaye umwaka tugashobora kurishikako. Mwarushije ko umugu wa Flambeau du Centre. Umugwa Flambeau du Centre cya mbere twawushije amahigwe kuko twese turategura mugabo ineguro nzibe zimwe hanyuma cya kabiri abakinyi bacu bari determine icyagiye no kudufasha nuko urya mukinyi bishaza ya Rose Rouge cyaciye gituma bacika intege turabarengana nico gituma twashoboye kwatsinda. Mwari mufize ikizere ko muza gusinda umugwa wa Flambeau du Centre ibisindo byose bine kuri kimwe. Oya mu mupira muragenda gukina mugani mumenya uko bigenda twateguye mugabo twaje tuzi ko dutegerezwa gutsinda kuko mu rukino utaje uzi gutsinda ni hoza twaje tuzi ko dutegerezwa gutsinda none Imana yaduhaye iyo migisha. Mwaje muri benshi gushigika umwanya wa umugwanyu wa Musongati twizere ko no muzindi nkino nigo ngaha Igitega twizere yuko muzo wamushigikira umugwanyu hanze y'Igitega. Mu ntara aho umugiwi wacu Musongati tugiye ukina hose abafana bagenda ari benshi mugabe ikibazo bucyari kihari nuko ari nkino za Coupe du President na Primus League abantu kugira baze barafata amasafari misi yose abantu bari mu bukene nico gituma kenshi dusohotse mwara mubona abantu basohoka ari bakeyi mugabe ingene ngaha bimeze ko dushoboye gutsinda umugwi tubana hamwe mu ntara yacu abantu bagiye kwiyongera gose ku kibuga niyo dusohotse muzosanga ari benshi kuruta. Yego ufise ikizere cyo gutahukana igikombe cya Primus League cy'uyu mwaka Mutama ikibuga mani cyangwa mu Buyonga kiba kibubuze turifuza ibikombe Coupe du President na Coupe ya Primus League Imana iduhaye tuvyifuza byose navyo ngo tugihangiro byacu ngo ni Primus League cyangwa ngo ni Coupe du President byose bishobotse tuzobitora byose Imana ibishatse. Ubuhe utumwa uhaye imigwi muko murahigana nayo mu gutwara igikombe cya Primus League butonda bahaye bitege ku mwaka amase akera nagiye mu rutaro abantu badutwenga ngo Musongati nahangiro ifise ngo Musongati nakimaze Imana ishobora kudufasha tugashobora guserukira igihugu umwaka Imana ibishatse. Murakoze.